emakhaza nami sibuyele kuyehova wathi lo mkhonzi sesingadluli besime nje lo ndawo kamele ethandwa nguThixo uthi lo mkhonzi masibuyele kuyehova ngoba imeko zokuphila kwethu asafani nakuqala ilizwi likaThixo uthi Hosea masibuyele kuyehova ngokuba uqabele ngobuya asibophe uthi lo mkhonzi uqwengile ngobuya asiphakamise izani sibuyele kuyehova kamente enhle ethandwa nguThixo phaya kuthi mntakameya eqala inja ibinzwa ngenye inja awunafunza inja ngebhokhwe umuntu omtha abantu bakuthi ubizwa ngomuntu omtha kamente enhle ethandwa nguThixo sikubiza kusemnandi sikubiza kamnandi inyama igazi